আচ্ছা স্যার, আমিয়া যে হাস্টেও ফাই সবাই মানে কেউ বাহনা ইন্টারলোকেটার কে বাহনা ইন্টারলোকেটার গিয়া যে একে মিশ্রা যে ফাই সবাই गोबां मा दल बिदाल बदल मालाय खे टीएसपी हिंदी आईपीएफटी हिंदी आरटीपा मथा हिंदी बा बिबोनि याक्टिसे फाइनाराव जा जाति मानो सानलाय नान बागै मालाय खे के मेमोरदम लेखा तिब्रासा काउन्सिल हदार है मजत हदा अखरारक हरलायखा जे अ रई तंमानि का नावनि जे सेपारेट स्टेट आलादा सानाय दिमान जे नावनि मथा हते का borok bai rede ringjaka ar tan bagai ringjakliya ar je sanai rokni bisingo je nungnai nebani bom hayangjaka aki je sanmani amki ঠিক do tong na bom hai ma tongni Nono hambai haping TV no okay orang ka ang kisa konu jau dang clear ya tamni bagi himaba statehood demand ba je kono demand home secretary tongo ko ngai home minister tongo boro wese ok ba direct salai ni batable oba thunglai tongma hike klai jagule ang klai jakta thunglai tongmo na hai oba jemon puila sanma to noini sibing khaikeble ngai ko motha memorandum da khari ablang sia ar khangke borong demand main demand tong tam tong abo bo saimana ni bata abo saimana ni nengle saidaman rokto je brone amato men ka to grata tepa namna tei nabrak bodi kha ne je saima ma jarte ba brong khoko je khna man jarte emne a bon memorandum memorandum ya khopya ageno je memorandum no mane brone amobos demand tong brone amon main issue haita ba khaini sabo tabu nungma hungkai jung ngko pasat thanglai tong pasat mahabharani pasat thanglai ma thanglai tibrasani bokrang tui thanglai tong jung mothada hin IPF de hin tam kamu uko hoda mani tibrasa hoda abo khai thanglai tong mane hai jinuk dakse asol mul demand tamo abo clear kri hoda ni nukha creation of state aboni tolang kai jika 50% Bidhan Sabha Assembly seat nang creation of state goni san kang kai tar 50% ni kok tanah se kok riblala tabu state sanya ui ba alada rajo sanya ui tonghang kai jeneng Bidhan Sabha ko 50% maklai 30 or haike thana nang maklai galo tamaba ekdom jot to demand abo ahi ngui abo joga khitiring khaba abo kai matang da pria ta jemon oro tam kam kono betilen mot tipra sang ni ko san kwa tai kebang ma tong le bo ang udiang theo jetu kai sa demand banyak seng jana ni ya inalan pa de statehood demand banyak kai sa seng nani ya abo ni bade kuno khaina kare statehood makai joton mangkha je sani tongmani joton mangkha nang tibrasani betilin na khainai kok borok numan script bai da khainai awdin thani jaga bangin thini nang land butti kher nai nang ai ko Bidhan Sabha ba মন্ত্রী সভা সংশোধন khe 10 manadar nai ek to ko thulok kani dar na boni ব্যাপার taw khaini maya tai karon land bong yari bong thani joto bong thani awon maya amaya ngino sung statute thani to taw jora aja sar no krengna ri ringjak haje khani actually sung to ang je khnamani to TSP to borok humni tam line be khai sai te borok thangi malai jongkai salai kya haipan thung bono renani nang lagya jong khana se ko Delhi thang tong aro ti nang non roka Federation for New State chini tipra len ni demand tong ebong jong taw borong memorandum rohori tong jongkai borok PM hum Rashtrapati no nai chini ni jotton no nai te borok aro Federation for New State ni jeng
borok जोंनो साबाता रनाय नंनि मेमोरेन्डाम लिरदि जिनि कायसे मेमोरेन्डाम ताइ कमन कायसे मेमोरेन्डाम borok रनाय काले जों आबो मियाने आबो जों थांना नांदे गेता आबो थांगिया Cara memorandum riwoi mane mungsa lap kri haista je mia लाभ करी लुजार करी मैया केतु जों रुई रुनानि नांदे गेता जिनि ट्रप थेके जों जे दिल्ली से रुनानि नि थांदों बेबा आसल जागा बाव तामसला बुसु उगनि नॉर्थ ईस्ट से बो एफेयर बो ताम ने खाइने गाबो mo to just malai बो जेमालै थांमोन हयतो बरो इंटरलोकेटर बा टीटीसी खानामा ता टीटीसी नि बागै बिसेस के बरो बुंगोदरा जुरलाय नि खनाव साइमिया आपति जों मुनि फुक्ति खनाता गा टीटीसी तो रखांगे माने उताव मोर पावर टू एडीसी ता उनको आइन पिटिरो सानमा हाय उनका बा जों 2009 आईपीएफटी तैसा आइन पिटिनि आईपीएफटी एमबी तिब्रालेन साना नांगला समो दल कासे तो हमु आदांगा नागा संखाय आसु बसर जों गुरि दंगानि आबो बा मागना जों सिबले acha o mo pen na ta to lok sabha gan ran thga phani bisi kan lok sabha o boi mana ta na bage hok na mo thinking ro to ta na bage hok na ro karon त्रिपुरा साराव न पार्सेन्टेज कमी दङ दाबो बुजिदानि इन दं होना सेमिया 10 दा अंखा 11 दा अंखा आबो स्टेट को होम मिनिस्टर जदों सिउ माने न गायजे थांबायदि आनि कुनु आपत्ति करि जिन खा थामा करि आरो सिबले बर अस नोंहाय 13 लाख त्रिपुरा गायजे थांगायले गमाय कमरि थांला आनि ताम बुंबा आनि सारा भारतबर्ष आनि बरक दङ हिन्दी वाला दङ विभिन्न दफानि बरक दङ दक्षिण भारतनि दङ न त्रिपुरा একটা শিবু ইয়া দুইটা শিবু ইয়া নর কমা খাইলে তামবা আর সব বমিবা কেন্দ্র সরকারনিবা এবং অরনি যে जोङो ताबो सरकार ताबो दंफैनाय र फाटान बर बाहायनिदा आसि बड बडी मेन्टेलिटी acha sir jodi se am haikan tongo ba am haikan bora gwan chok kana ke sungti prasa thangna ni lamla po haikan anga tibrasa thana lawan no state hutta siksidil maya no mangka riya hamani no rkha siksidilo ko buglik babe koroi possible biya feasible biya 1983 wo niharondon los kartaka chaka ulo 84 तेईस आगस्ट के ना पॉसिबल फिजिबल बेबां थाङाब्ला ओमफ्राय तावो बाक्सा थावो बीजेपी रियाखौ नों रोदा रिया आपसे नायनायाब्ला तेलंगाना रियांगै को चंद्रशेखर राव उनको नि याकार खाताम थिको मनो बो मंत्री तमनि हेल्थ मिनिस्टर तमनि सेंट्रल नि कांग्रेस बाय याकारै एमपीएम बो याकारै बोलो ताइसा बुसाइताव बो स्टेट फुनि डिमांड खाय तेलंगाना माय दिबा अथस तेलंगाना बाय yang tahu onro same nation same culture ti bor kuno different ja top se bor development ni bagai rajo sani rajo nakha jenghe tore development ni proshno yable onek miang nu khatini sondono development tu khable bor borungba soileng tawo development khanung ma kharka gonda sora je market mane aro develop kha aro terutun khari tungu kanchanpuro development kha nangaro teruturu khari tungu सातजान ब्लक रगो डेभलपमेंट खा आरो नि को मा खारि दङ आइके डेभलपमेंट ननि डेभलपमेंट तो खालाय दङ किन्तु आ डेभलपमेंट नि कोतो नि यागो याबले अब तो फाटानि बरं यागो सिबले आबन बागै नों तुम स्टेट फुड ना खाय डेभलपमेंट दा खायनाय ताम खायनाय खाजिदि ता नों आरो से ताब गोसावै दंबले जों वान हुइ दंबला र आ वान हुइ नां यागाया ता स्टेट फुड दिमानो sir Rotodo state hot German sana ta TSP bo sana anlo bo sana IPF te sana tripra mo ta bo sana ngak chikon khai ka san lai le a kendra pang ba home minister brok le de ro no chikon ka mo ta ka bang ka san lai le kaisa jaga ka phaya थांजाङै सान काबले थांगाले राजा लइगो थेना राजा तो पुइला खाइ ताम जमु ग्रेटा उलो खाइ ताम फाइजा constitution selection थांजो तासे कुस्ता कुसुगा गय तो बहुत जे जागा जे सान दमने आरो नि खुतली फाइकाबले
Engka IPFT bo noyo thanmani no sorkar thana bagi si bor cover baje sorkar thangkable bor bo yakari rekhable 28 tarik Maret bor sangbadi sambilan khaipuru bor ko election ni sikang assembly bor kono sengka no tibrale na nai kono phat ti butai phaible engkai assembly bo kong bar thana nangu assembly bo thaka jeng bamfron no sipen ma hotong na bagi tibralen thanu je thane bo apru first phaya ko tibralen ongko bo IPFT bo soba bo tero tondora 15 phayu bo ta heke ko koto sai dong kai abo public ung ya diba nung nable ngau to sing thungman khlai ble boro sanmani tongba ngai ning ra sa kai ang nung mai ban tong nai ta sai nya ble bo ngai thanai ngai to bo bidan sabha bo 20 seat bai no fight khlai 18 19 ta nar khamu BJP ungko maka kamu tam kamu balancing apply thang kamu sarkar nana tanang kai mothan tin na kamu mothan tin na kai apro chin ni man ri man kamle ekta easy ya diba kendo aro ne hite bo tam dani khlai ka bo buji mania ebong bin aro de tam tongne roba boroba bono ko buddhi sudi boba sathan rada ba kai ba sanya bor bongni de tongne ro porki bobai kok salime ya diba obbe paro ebong election sekang kaisa tok khlai decide nana nangole sing hai kai sing bu seng BJP no kai ka mano ar to kri abo tong kai to 42 si runur gal khamu ngai dimani kunu ko kri nang thangka dilio dimani kunu ko kri to anang tlang ma kai to 26 tarik budoi ngan Januari Guwahati thangkable ano kagos lap thai Afrika thantang nan ni ngai abar yatang manunggu yang IPFT ruano parti ni boys kat kya ngai bo apru angman mani tabu apru TTC rongno convince thai ano mane state huni yakarei hemon to bisesro mo bai tok thai na amin ti baitlang mani ang tibralen ni kutulang ma bai bo apru ungkong liya ang debuji kata bu gra ngai abon bagino ebong baro ano sidna ni bo saka kokta kento ang je state food demand yakaya abo bo chade gata engka ang nin sidu dore kare ang state food san pa gata ti tapla pai thang bom hayang la sar to nok to amar mun to ka tai busuk to nan na mate isu ja khate to pai thang jodi si nok joba khanya roksi taba फाइमानि बालका थांमानि सामपाखा जुदि आसुमै जों नरसि रवन्यार गबे का नेक्स्ट जेनेरेशन पम हाय गय सिन दिब्ला सार tabu actually siglaran bising keri ang tahu mata japu kaisa japuta engkai romendiang engkai kisno mohon boto sigla buya bura buyang to kabo prai 50 above engkai borong anu saw yong nung kisa chungno trijudi klangdi ungkoni sikang nung mane motai khe sikang engka ang wan thuka aw khlainai nong phanai kintu borok phaya antrai bo manan khai tu takai ketu ani bukha tikiya soya engka osare ro khanyam chungdang mano tak teru dumui yak lang thang mano next generation bagi ani bagi kun phanang nang degya ang nang dago state food next generation jahate oro enjoy klaimanani political power no enjoy klainani phathani borok tabu buini haw phaite power enjoy klai jungno ja musuma klai tung direct indirect klai jang wi tung jung kintu cover thapra jago ayahnya phikung bujago ayahnya jung kun pha ayah sihna rangya tingo tamse biadi tama hai biadi ta kan kai suti phan sora di takut bephan rani saya pu biadi tama hai jung biadi tai tung ka tau chin boro angkai tabu numo sikla ko ba ungko ka ngai tau nong ni de boys ni boro ni si tak dai to bisi jeng khlaina da generation jeng enjoy khlaina da not political ko ya sarkar thana bagiya MLA mana bagiya chin tibrasano state hunnai jeng enjoy khlaina ni chini bongso parampara aro se tau nong sikla rong bisi mawan sungna bata
tahu to itu nung dana nirbiu nauka serer to sui wak tok no ang borong na hambai ko borang no sui wak tok mana ba asibati aka asibati jani sartabo take sa sumungamo ke orne bayre social media ba kwangma viral bo tong ke amo class sungana খ্রিস্টান ডকনো এসটি সার্টিফিকেট নি বাতিল খাইয়া দুইটা ফেসিলিটি নাই তো কারণ তো যেহেতু খ্রিস্টান তো খ্রিস্টান লা বম হাকে এসটি সার্টিফিকেট মানে খ্রিস্টান নে বাহাকে ফেসিলিটি কাইনি মানে তো বম হাই মান আম যে সাইনই বরং ন মাইনরিটি হিসেবে মানো নিসামানি এসটি নি বনাও মাইনরিটি বনাও ব কাহামকে স্টাডি খায়াকো ব স্টাডি কাহামকে খাইনা নাंगनाय बहुत प्रासा एसटी बा ख्रिस्टान माइनरिटी नि फैसिलिटी नावै चाकरी हाबका बा कोनो सुजुग सुबिदा नाका बाबो काहंका आइडेंटिफिकेशन खाय मा फुंनाय बहाय साकायला एवं ब आबो खाय नुक्तका एवं ताबु तुमु ताबु सानो बनंग सिंगा मुथुटा जे सानाय न बतो तामसकमु बनस्थली परि फेकेना ओ जे सानाय ब बनस्थली परिया जे थांबाय आरो जे सारा त्रिपुराबो ताबु डक्टर इंजिनियर बा एडवोकेट नंनाय रो आबर बा बनस्थली मांगना परिफाय ना बुबु स्कुल परिफाय इ बर ताबु इंग्लिश नि एवं बेंगल को चाकरी हाबायका सेनानरे डन बस्को मनफट तेलामुरानि बिसांगनि एको देपासरानि ओंका उगो आम्बासानि गोबांमा गे गन्दासरानि गोबांमा ओंकनि इंग्लिश मीडियम नि स्टुडेन्ट आं मिनो तिदि ता आसु गरां खाबले ओंखाय तुमु मिशनारि फाइ इंग्लिश मीडियम खाइबेयाखाय चिन बर तिनि आसिदा उंगो ओंखामो एजुकेशनल एडभान्स खामो बन सिंगामु नङा कि तांफाय दं आं दिल्ली वाइसा थांपुरु 2017 बो आब्रो काजा आबो हिन्दू बेस्ट आब्रो ओ बीजेपी नि हिन्दू बेदिया बरो किसा ख्रिस्टान मार न तादया हाइके कोकता तापु गान साकाता नर चिनारो जेफ्रु ख्रिस्टान मिशनारि हापाया जिनि नर खैताम खैत चिं याक सोसाइटी नफ्रु उंगरंनि असाइरंनि माने ब्राह्मणनि आफरो नर ताम खैत नर जोंना प्रोटेक्शन ना बै आरा गावखा तिनिखाय नर सारा गामि ओ पाहार गो इंग्लिश मीडियम उमानि यागल खाय नर हिं जानाका नर बो खाया बय खायमान उ तादाया ओंगे खायबेता न ता साबो माना खायबा ता खायदि नै गाबोनो ता ताबु दे उं रामपनो बाबु दे सामानि ख्रिस्टानो एसटी नि मानताल मा खायनाय बनो हायनाय मा सावकाता बिनि ब अरनि कक बरक रुमानि स्किबाइन फोरों दं हमला बिना गरिया मिशनो हायनि आंखना ता थाइमि आबु कुबिदे रे ओंखाय नों खायता मा बसला दुइ नौका नों तिनि एमएलए दंमानि तुम बीजेपी सरकार करिखाय निनि अ अवस्था तो दंना नों ओंखाय नर खायनु गयादा फाटानि बर बुरुं हाब दंबाय माने आबो खाय बर थाइसाबान थायाब्ला ता तावगो इलेक्शन न बुंथि है दं फाटानि बर बुरुं काय दं आबं आबो बर तामके प्रोटेक्शन नाय एवं जों ताबु दे स्टेटु थायनांगौ मासाव ए फाटानि बर बुरुं काय दं माने न नों बाहे प्रोटेक्शन नाय निनि नों टीटीसी बाय मा मानो माया टीटीसी बाय नों माया स्टेटु बायखाय नों मा मानो चिनि तो को तामसके मुचिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ थि यागुंनाय फुम होइते बेबा एसडीओ जत थिं यागुं थांनाय आफरके जों नायनायता ब फाटानि बरके जों टिचारियाता चिन कर्मचारिके मुकुमे तंगबा ब फाटानि बरके टिचारियाता बनो बुटालिस्ट बनो पार्लामेन्ट प्रेसिडेन्ट याता बनो आदार याता आयो तो इंस्ट्रक्शन नै ब्लेसिनि दे एडिसि आमचायो ताउ स्टेटुन मंखाय आरन बरसे एडिसि वोट जों स्टेटुन सानै मा तंगले खबर होयो अब ख्रिस्टान दा फाय थुरुसा दा फाय तिब्रासा थुरुसा तो याको हिन्दू दा फाय अब कोगियाले तिब्रासा से बे ब आरो जों प्रोटेक्शन मार नायता स्टेटुन मंखाय अबनो किरि जागो सीपीएम नि बंग बरर कांग्रेस नि बंग बरर बीजेपी नि बंग बरर अरो खाय जों तैजु जाबाय दंखा पापेट खाय दंजाखा आगि कांग्रेस पुरुखाय कांग्रेस तिब्रासा पापेट सीपीएम पुरुखाय सीपीएम तिब्रासा पापेट ताउ बीजेपी खाय बीजेपी नि तिब्रासा पापेट दंबाय थाखा कुन सारागलिया तामो सुदु किसा सुदामान आरे नों माने चाइले बुस खायनाय नों कुटी खायजा आ कुटी सम्पत्ति नों लगितलाङा मानो नों सालता हा माया खानाय लागा
Amuni buroni generation tamu abuno mawa thungnani bata abun baina statehood chini demand o statehood ni bagai जों जबा खालाय थांनाय एबं लाथा थुङै बानाव जों खालाय थांनाय